I Snika s vama u malo drugačijem izdanju. Dobrodošli na Mi7. Nadam se da ćete danas uživati u mom videu, pogotovo za sve moje curke koje uporno ispituju o ovome. Vi znate o čem je riječ, nabacite like, priplatite se dolje. Ako već niste, dodajte me na Instagramu, a mi možemo u videu. Vjerojatno već znate o čem je riječ, vidite po naslovu o čem je riječ, ali svejedno ću objasniti. Znači, ovdje sam danas kako bi vam objasnila kako ja njegujem svoje perike, gdje kupiti najkvalitetnije, što treba paziti kad kupujete perike, to jest kad ih posjedujete i sve ostalo što ste masu ispitivali. Pokazat ću vam proizvode koje ja koristim za svoje perike, kako ih češljam, kako ih njegujem, sve. Prije svega želim naglasiti da bilo koji proizvod ili stranicu koju spomenem u ovom videu niti je plaćena reklama, niti je moje promoviranje brenda, niti išta, već samo kao što bi vam rekla i za neku dobru maskaru, tako ću vam reći danas za proizvode koje koristim ili stranice preko kojih kupujem. Trenutno na sebi imam ovu Light Rose periku. Ona mi je iskreno najdraža jer volim tak suptilne perike, a ne da budu kričavo žute, roze i ostalo. Volim kad izgledaju što prirodnije. Imam ih trenutno u kući 5, ali nema smisla da vam ih sve pokazujem jer imate na mom kanalu kolekciju perika gdje sam sve objasnila i kako se stavljaju i koliko ih imam i kakve su najbolje. Tako da danas ću se više bazirati na to kako ja njegujem svoje. Ono što trebate znati prilikom kupovanja perika je da se periki ni slučajno ne smiju prati sa šamponom. Ja svoju perem sa omekšivačem, uopće nije bitno kojim, znači s kojim god vam mama pere rublje, s tim možete oprati jer drugačije šamponi vam isuše perike jer logično to nije prirodna kosa u većini slučajeva. Ili je sintetika ili je poluprirodna. Tako da ne preporučam ni regeneratore ni šampone. Ja svoju ostavim, napunim kadu do nekih 10 cm toplom vodom, nalijem unutra omekšivač i ostavim periku nekih, kad zaboravim, po sat vremena, ali većinom pola sata do 40 minuta. Nakon toga najnormalnije iščetkam, osušim i to je to, ovu sam prala već negdje 2-3 puta. Druga stvar, niti slučajno, evo sad imam perike jer sam se češljala, niti slučajno nemojte, znači, evo ovo je moj češalj, niti slučajno nemojte koristiti one sa drvenim zubićima jer ispašće vam dlaka u roku tjedan dana i nećete imati više apsolutno ništa. Ovi su plastični pa prolaze kroz dlaku, nije da ju petljaju, nije da ju vuku prema dolje. Tako da kupite ili ovakve ili imate one slične, one manje okrugle. Doslovno imate ih svugdje, nebitno gdje kupite. Ono što ja znam s vremena na vrijeme napraviti svojim perikama je ovaj tu sprej. Ne znam koliko vidite, sprej je inače kupljen u Avonu i glavna svrha mu je da štiti kosu od topline i od vanjskih utjecaja. E sad, pošto ja svoje perike ne peglam niti frčkam, ja ovo čisto stavim prvotno radi mirisa ako sam bila negdje vani gdje dimi ili nešto drugačije. A drugo, zato što mi zna, kad mi se spetlja, ovo mi nekako zavlaži kosu pa lakše prođem češljam i raščešljam. Doslovno bilo koji sprej za kosu možete kupiti, pomoći će vam. Zadnje na redu je ono što preporučam u čem da držite periku. Ja sam svoje dobila u ovakvim plastičnim torbicama i pakirane ovakvim mrežicama. Uglavnom unutra je došla perika. Ja svoj čuvam u ovakvim stvarima, a ima dosta stranica koje vam samo pošalju kosu kao pošiljku i onda ju otvorite već je gola tamo, što ne bi preporučila, nemojte naručivati s takvih stranica, jer onda na perike dosta utječe vanjski zrak i vlaga i sve i mogu vam se oštetiti jako. Tako da ili ovako ili improvizirajte, ne znam, držite ih u najlonskim vrećicama, mame imaju ono od jastučnica, stavite unutra i to je to. Od mog nekog njegovanja tih perika. Stvarno ih ne nosim toliko puno da sad svaki dan mogu reći šta radim s njima. Ovu periku sam imala samo na jednom slikanju za Halloween i na jednom snimanju. Nisam osoba inače koja baš nosi perike u javnosti, iako you never know, možda se stvari promijene. A kad bi vam morala preporučiti najbolju stranicu za perike, to su definitivno Koko nadogradnja.
možda ste već vidjeli na mom Instagramu, možda ste generalno već vidjeli kod nekih influencera. Oni su po mojem mišljenju najbolji za kvalitetnu i originalnu periku, jer sve ostalo koliko sam god nabasala na ove stranice su ili plastičnjak, ili dođu doslovno 1000 drugačijih nijansa nego onoga kak si ti naručio, ili jednostavno prevelike za glavu, premale za glavu, opadaju, nemaju prirodan fade napred. Da, by the way, ovo mi je također jedna od dražih jer ima valjda najprirodniji fade ikad, jer boja kože je pa prođe lijepo, izgleda prirodnije. Tako da Koko nadogradnje definitivno would recommend. Nadam se da vam se svidio video, ako vam se svidio znači što morate napraviti, lajkati video, pretplatiti se dolje, dodati me na Instagramu. Ako imate još bilo kakvih pitanja, javite mi se ili u Instagram ili u komentare. Vidimo se idući četvrtak, ostanite mi dobri, pazite na svoju kosu. Bye!